Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Di ka agpabasulatan, tamangan no si kantumet lati madaksan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Lakay, ada pa panak. Papanamanan? Ada ka no badbado nga itad kanyak ni kumari nga istileng. Kasla saan ka mo ta makagatang itibado? Di mo ka di amaw nga imported dagiti badong ipadawat ni kumari kanyak. Ay na, nakababa hindi mapanagdawat-dawat. Ay, agtal na ka man. Basta mapanak iti ayan na. Barang adamot t-shirt nga ipadawat na apara ka ni ka. Bagay mo dahito a blouse mare, tanapo daw ka. Stripe malt. Wan, pakutungan na ka, tapaatidog ti stripe na. Ay, saan nga ta amadlaw dahito'y bilbil ko, mare? Saan? Oh, dahito'y pa ini. T-shirt mo. Mare, awan ti pang lalaki. Para kumakan nilakay ko. Ay, adda amare. Ado dagiti t-shirt nila kay ko asaan nan nga usaran. Aguray ka nga ro dito'y salas, ta inakalaan. Imbaglakit din, ta impalagip mo. Anyat inaramid ni Mari Estrella dito'y balay. Imay naman inala dagiti impadawat ko abadbado kan kuana. Imbag man ta kinayat na dagiti daan abadbado tayo. Ay, kayat na ta imported dagi jay lakay. Limok magak ngaminan bakit? Saanan nga umanay kanyak dagi jay abadbadaw? Iso nga rod nga impadawat ko, tapno awan tiwara dito'y balay. Nasayat ano kasta? Angam na amumatan ni kumari mga Estrella. Naglaing asumao. Inikak lang nga ro doon, agsaupay laan. Nay, imay kamot kayam nakimalin kay Estrella. Ay, wala na. Gumatangak man, itilitsyon asi daon may. Lechon di si daan yaw kunam. Wala na. Ay na, imbag man. Karne, tisid si daon may. Kasanumot nga may. Saan akayat nila kay ko tinatag? Ha? Saan na kayat? Ay, wala na. Agsakit ti tiyan na no natang ti si daon may. Aya, So, aday toy. Kapilitan a karne ti ipasidakan kwa na. Nana, adda madlaw mo kanya? maawan mo ti madmadlaw ka. Anya day taya. Kwa. Dahito'y blouse ko. Baro aya day ta blouse mo. Ay, imported dahito'y, nana. Aya, kastoy gayam ti imported. Wala na. Dolyar ti bayad na. Manungay mo ta dolyar. No ibagakan ka, di mo matlaam mo. Basta, nangina. Nay, kasta unay mo ti panagling at Mount Estrella. Wen nga rod, nana. Day tangamin ba daw? Napudo ti kasta atela. Saan na bali, nana? Ta-imported mo. Tata Marciano, itulod nakman ni Jabalay. Malah sige, aklugan kan. Ay na, nagpudotan ti panawan. Ay gagangay na Saan nga men ang nagtudtudo itinabayag? Win nga rod. Ngala, paandaran yun to'y tricycle yo. Tanay, aldawan. Agluto akpay, tata. Ay, unay matay to'y alakayan. Makaulaw ti anglit na. Ngay na, mapayak iti angot ti kilikilina. Ay, para! Ay, nita, dinansamat nangag. Para! Nay, apay ang nagpara ka? Adayo tapay mat ije balayaw. Ay, bumaba akon. Nay, apay ngay. Ay, maulawak dita ang lityo, Tata Marciano. Anya? Ay, nagpigsa. Ay, makapaulaw talaga. Nay, awan mati ang lit ko, tikunak. Ay, anya nga awan.
Nagpigsa ti angot na. Maangot ko aging ga iti unag ti tricycle mo. Aglugan kan, ta itulod kan. Ay, saan ang tata? Makaluglugan. Ala, ibaba mo dagiti pinalengke. Taglugan na kiti sa balay. Kababain matano, saan ka nga itulod? Saan nga rudan? Sapay dito'y pa'y matkatangaan ti awan matatao, tinagparaam. Ado, ti maparak at tricycle ditoy. Agurayak Aldawan, Uray pay. mamuan tulakit din nila kay mau asaan ka nga intulod. Sapay pulis nila kay mau. No kung mga minta nagdigos ka, sakbay ang nagpasada ka, tata. Di awan kumati bumaba a pasaheros mo. Ay na, awan ti ang lit ko. Nagpigsa! Saan pa'y nagreklamo ni bakit ko nga adi ang lit ko? Na-immune siguro na. Kun, awan pa'y ti padak a tricycle driver ang nagreklamaw. Mabainda siguro ang mangibaga Awan pa'y pasaheros ko ang nagreklamaw. Ay na, nagadulakit din aya ang reklamo yung tata. Basta, jakon kaya taglugan iti tricycle yo. Saan mat ko maakasta Alan tata Marciano, ibabamon dagiti basket ko. Apay nga ita kala nagawid. Anyat orasan? Ay na, makaparurod day at tata Marciano. Tila pa karururodam mat bakit. Agluto kan tani. Mabisin kami kadagitan anak mo. Wina, hanggang aguray taagin na naak 5-8. Anya day jay? Apay, Adan samat simbrak akapri diti balay. anya ka pre? Nagpigsamat nga anglit day jayan. Anya? Kasla. Nene. Ay, apay nga angut-angutin nak nga Ay. Bakit? Paano pa nga da anglit mo? Anya? No, nagpigsa ti anglit mo. Siyak, ti ada anglit na. Apay, di mo maangot. Day tabagem. Anya? Oh, nagdigos akon Iso asaan kan nga umadayo kanya. Unay kat nga minan day nga anglit mo yata nagpigsa. Ay, di mon ulit-ulitin nga ibaga. Tano marurudak. Amang ano ibarsak ko daytoy karne a ginatang ko. Na. Ay, unay ka nga min day nga anglitan aya. Panagkunak. Naakaranak. Nakakaram ko ma. Itibado nga inted kanyak ni Kumari Istileng. Iso, tinakaakarak. Anya? Agi padapadawat. At damot gayam anglit na. Sigaman nga min. Tanaghilig ka dumawat ka dagita gagayem mo. Amok itan lakay. Iso adya kon dumawat itibado kan ni Kumarik nga Istileng. Agudo nga klakay, ada ka di pagatang mo. Gumatang ka man iti pagtalik iti kaldeng. Apay ang masapul at alyam. Kababain nga rod. Tamapanda dita ka arruba kat ni. Kanan da jay mula ti ka arruba. Aya? Isu nga italik man langan. Tapno saan data nga ireklamaw. Aywan alakay, kababain mo't no ireklamo data. Ay, Esteleng! Umay kamot gumatangan itilakok. Anya day talako yung ayanana. Dagito inay, natnatang. Diyak amo nga glaklako kayo matgaya man nana. Ay na, mula ni tatam dagito. Imbay ko laang inlakaw. Tapno, at asukat ti gastos akin. Banog na. Nasaya at nukasta nana. Ay, wun gayam. Hindi ka magayam ni kumarim nga Estrella itibado na. Imbaga na kada kayo, nana? Wan nga raw. Kat important ka no, panjaintan mo kunkwana. Mabalin ka din nga ikanak ma. Uray sa anod nga imported. Basta da. Sige, nana. Bayam, idagasan kanto no umayak manon makitsenda. Ay, sige, iban nga rod balasang ka. Agyaman na ka. Saan mo ka din nga us-usaron day a short pants mo lakay? Saanan bakit? Apay aya?
Itad ko manlangan ka ni Nana Norma. Dumawdawat nga minitibado. Kaya't nadagita? Wen, nadamag na kano nga inikak iti imported abado ni Mare Estrella. Dayta nga Estrella. Saan mo nga ikan itibado? Tanay, tilamat inwarwaras na dita ka Aruba. Ha? Anya ti warwaras na. Agasam ngay, imbagbaga na kano agapu iti intad mo abadaw. Naadaan iti ang light. Anya? Kunakmat kang ka, asaan mo abasta-basta ikanday ta ako marim. Ta sabalit agtartara iti panunot na. Awan mo ti ang lit ko ah. Inikam lang nga rudan, dakas kapay. Unay mo't daytan? Isu asaan mo nga ikan. Ay talaga saan ang lakay? Diyako ni ka na pulos. Uray dumawat pa'y kanya. Oh, makitam da ito'y badaw, Estrella. Yelo ti kulay na nana. Adda sabong na analabaga iti tenga. Intad ni Istiling da ito'y. Ay sus nana, maakaran kan Ha? Maakaran iti anya. Kat no nagpigsa ti anglit dayjay nga istiling. Ay, tapna mo yun nana. Agbababawi ak adimawat itibado kan kuana. Apay, naakaran na ka? Ay, katwan. Ay, kasta unay tibain ko kanila kay ko. Angam. Awan mo ti anglit ko ita. Addan to nana. Uray puutan nyo. Nay, apay ngay asyak ti umay mo ilugan. Kat ni Estrella ti nakatakder di ta sangwanan. Ay, jak kayat nga ilugan ni Estrella. Kaapay. Tilan tumanan ipagpabasol na kanyakaw. Kat nga agparpara iti pagluganan na. Aglugan kan. Adu dita apagluganan na. Sige man nga raw, tanay. Adaw dagiti lakok nga iyawid ko. Ay na, arestaro man day dya alakay Marciano. Apay ko mga restara? Di nakit din inlugan. Agpliti akmat Gimura siguro kan ka ta pinabasol mo ide nga adda anglit na. Nasakit lang, tinakam na. Lakayan ni Mang Marciano. Nalaka masasayar tirik na tilakay. Wano bakit? Imbag ko mga min, no di mula ko maimbagbagan asos petsyam. Kasi ka magam tinabangsit. Anya? Sika tinakabasol bakit? Iswa sika tirumba nga dumawat iti dispensar kan kuana. Laglagi pa tay pagsasao ako nada. Di ka agbabasulatan. Tama nga no si kanto ti madaksan. Ay, aristarom kit din. Kaskarina ay ti mga restar. Naguri ka man. Na. Damaangot ko manan Anya manan? Kunakan ka nga agasam day ta angot ti kilikilim. Ay no. Basol day dyan nga istiling. Nene, papanam. Inak man pagsasawan day dyan babae. Ay, saan? Agsubli ka! Papanam, Estrella. Inak man pagsasawan day dyan nga istiling. Ha? Taapay. Mangtid itibado. Hanggang adamot gayang body odor na. Na, inikanak mo't ni Istiling iti badaw. Ngam awan mo't ti body odor ko. Ay, addan to nana. Uray puutan nyo to'y kunak. Nay, Mara Estrella. Ha? Ada ka mo't gayam ditoy. Nasaya at may tasikan ti dimanon. Apay, Mare. Jay inted mo abado kanyak. Adda body odor na. Isugayam dayta ti inwarwaras mo apan ang pirdi kanyak. Amo ko, dagita nga ibagbaga, Mare. Ay no. Na. Ay, sumardon kayo, tanay. At the police. Nilakay ko gayam. Sino nga tati umay natiliwan dito, oy? Ay nalakay. Imbag ta sinurot nak. Kunak kat adinak baybayan. Ay na. Tiliwam ni Istiling. Na,
Sika ti umay mga pakanyak, ipatiliw nakit deng. Ay da, madimot ngamin ti kasta nga ugalim, sika Estrella. Anya ko matimadi nga ugalit, nana? Ay, lakay! Anya nga ti at aramidom dita. Nakatakder ka matlatan. Tiliwam idan Aguray. Adda talaga maangot ko magat ang lita. Sika da dya, Estrella. Anya! Iso nga agawid tan. Umaykan! Ay, ibatanak man! Agawid tan tayong kagdigos na Ay, sige sir, pagdigusam ni Estrella. Ika! Ibatanak ko nakmat! Nana, umay ka. Mapantan ang iwara si Tibadbado. Ay, sige, Estelay. Kadoin ka garudon. Ala, umay ka. Mapantan. Agawid tamat tan. Di ka agad-gad ne. Pusasang ka. Ay na! Umaykan! Ay na, di ka man agkasta! Umaykakit din! Ibatanak! Si kamot lati maibabain. Gapo iti kastang aramid mo. Iso nga umaykat tayong kagdigos. Nakababain. Iso abaliw man day tanga ugalim. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasulatan. Tamangan no si kanto ti madaksan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.